Assalamu alaikum. YouTube görücüler, жылқы сүйүүчүлөр. Сатууга карагер өспүрүм бар. Жаска 2 жаш чыгыптыр. Бекке өспүрүм боюнча эми өзүңүз айтып бериң. Кандай тай? Boyunca айтсам, өспүрүм таза эле карабайыр. Аха. Местный эле жылкы. Местный эле жылкы. Таза, ден соолугу таза. Буттары Буттары таза, ден соолугу жакшы. бул минги болдубу? 2 жол минилген. 1-2 жол минилген, а? Карабайыр эле жылкы. Карабайыр. Бастырыңчы. Арка жактарын көргүлө өспүрүмдүн. Бою канча бар Бекке? 1.45, а? Буттары таза экен, а? Шиген жерлери жок. Жок. Bunun bazı kança en bazı? Toktap durayım. Bu Karabayır'dın bazın kança deysen bazını aytın. Bazı 100.000 kemi var. 100.000 kemi var ha? Жақсы. 100.000 kemi var ki tuğanlar. Nasıl tuğanlar? Daragi Aksaray rayonu Kerben şahrında.